کردوباکسی نویسکار و روزنامه‌وانێکی لە سوێد ناسکری ساڵە 1965 لە باتمانê Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Ji binêmalekê naskirî gelek endamên wê malbatê di nav siyasetê de mezin bûne. Sala 1980 Kurdo bi malbata xwe re hate Swêdê. Di 1987 de Kurdo kuvara Svartvît bi zimanê Swêdî birêxist. Di navbera salên 1988 û 2030 de kovara wî Svartvît piştgiriya kovara Expo dikir û her du kovar jî di navaroka xwe de dijî nejatperestiyê bûn. Kurdo di sala 1992 de kompanyayeke mezin li darxist dibin navê Swêd Bêyî Penaberan birêve naçe. Rojnamevanekî çalak di siyaseta Swêdê de ya di derbarê biyaniyan de bi cîkirina biyaniyan di civakê de û dejberiya nijatperestiyê de. Kurdo di dirêjiya salê de gelek semîneran birêve dibe. Wek nivîskar gelek pirtûkên wî hene û pirtûka wî ya dawî di derbarê rojnamevanê Swêdî Stiglar şondebû û ev pirtûk bi 20 zimanan hate bilavkirin. Kurdobaksî gelek xelat wergirtine. Ji wan xelatan, xelata rojnameya Dagens Nyheter, xelata wêjeyî ya sendîkaya pîşesaziyê dijî nejatperestiyê û xelata Olof Palmê sala 1999 wergirt. Kurdobaksî salane roja 8 Azarê li nîva Stockholm 1000 gulî belav dike wek peyamekê ku Kurd rêza jinan digirin. Bînerên hêja ev dem û hemû demê we bixêr. Mêvanê programa me ye Hîro, rojnamevan û nivîskarekî binavbang e. Çi li Swêd, çi li Kurdistanê û li gelek welatên dinyayê. Kurdobaksî li Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye û li Swêdê jî mezin bûye. Tu bixêr hatî programa me ka Kurdo. Pirsa yekê hûn ji mêj de hatine Swêd, tu bi malbata xwe re hatî. Gelo hûn çima hatine Swêd û ew destpêka ku hûn hatin carna heye ew rojên destpêkê ti carî ji bara mirov naçin. Belê. Tikanî ji kerema xwe ji me re behs bikî. Belê tiştî dixwazim spasiya Kurdistan TV bikim ji ber ku ya me davet kirin ji bo vî programê. Belê sala 1980 de malbata me mecbûr ba ji Kurdistana Tirkiye em hatine Swêd. Ji ber ku malbata min malbatekî aktif e siyasî ye. Bi rastî jî bavê min siyasetmedarekî kevn e navî Lutfî Baksî ye. û beriya wî de ji mamê Mehmûd Baksî hatibû Swêd salan 1970 de. Ca wextê ku me dî ku tê rewşa Kurda li Tirkiye gelek xirab bû û sala 1980 de havîna wî de me agahdarî girt ku tê leşkerê Tirk desthilatê bêxe destê xwe. Em naçarman em hatin Swêd ji ber ku wekî tê zanîn wî demê li Kurdistana Tirkiye zimanê Kurdî zehf qedexe bû. Kes nikar bû gotarekî bi Kurdî binivîsanda. Televizyonê radyoyê de behsa Kurda kes nikar bû gotina Kurdî bigote. Nasnama Kurdî bi hemiya wê hatibû înkar kirin. Rewşa 20 milyon Kurd gelekî xirab bû. Eger em li 1980 de bimana li wê derê em ê biketine dezgehê ji bihatine kuştin. Me jî got em dixwazin bavê min jî got belkî em çend sal herne Swêd hinekî heta ka bêdengiyekî çêbe golandinekî çêbe duwaye paş de herin Tirkiye û Kurdistanê. Malbata me hem ji aliyê bavên ve em bilîsîne ji hîzanin, ji aliyê diyan ve ji aliyê mintixabatmanê ne. Şansê min tabii em bêjin me zehşorejgerî kiriye filan lê ji aliyê mala bavê xwe ve mala ew şêxim, ji aliyê diya xwe wan ve ji axa me. Lê ji bawerê min ku nasnama Kurdiyatê de gelek mirov firqet û kesî neke. Me şer kir ji bo ku me bawer dikir ku tê Kurdistan qet nebe parçeyekî azad bibe. û beriya tiştî me xwest ku yasayê dewleta Tirkiye bê gorandin ku zimanên Kurdî bê qebûl kirin, nasnama Kurdî bê nas kirin
و حاله مثلا وصا جبروي كيش دولت ترك جمارة قلت كو ام تيروريست جبرويش ام نكاربون تركيا ببين ما تنسويت تو چند سال بو چغه من اسباز سالي بوم هات مثلا يعني او روج دست بيكتين بيرات تشتكي ولا خوش بو يعني نخوش بو او هاتنا هان بله والله طبعا نخوش وقتكم روج مال عرض خود درت كذا زحمتها يعني لباش بركو باب من سياسي بوش خو 2 سال وجار كي ما ماجر دكرن من كردستان تو باجار 2 سال زياده ترجيان نكري سر راست او جي يعني معناه او كوشبريه ام دائم حاضر بونه وكي ما يعني كوشبريه ود ناف كردستان بله ناف كردستان جان منطقه تركاجي شنو درويجي جبركو باب من قالك اكتيف بو سياسي قبول ندكرن كل عيني جيده بمين جبركو خلص عفتر سياسه نكه وقت سويد سبيكاوي قالك خوش بكو من او هنكي فيكيه سويدي هبون ما حز ذكر مثلا ما كردستان موس پیدا کردن گلک زحمت بو بیرام تعاولی وقت ذاتم المال ده موز هبو خانیه ما حاضر بو باوین بریات بو بريام ما چند ما هر تشتي ما هبو جمن گلک حز ذکر او یک و دویمین جی طبعا ما هاوینه ذاتم ما هشتا هاتم گلک خوش بو ل طاف دجا ل تشتكو زحمت بو خوامنه داتيج بركو ما 80 طاف قالك درنگ ساعات 10 11 شوي شو ساعات 2 ساعات 10 پاشتا دهات الكردستان اما هي نبونه هاوين زو هم بيج عين ساعتي كو طاف دچي طاف تي عرض ما بشكل جدايه ل وقت كو استاجات انجا طاف هندابو او قالك ما عجزت كش ريا هيرو ناسكري السويد نيفيسكاري روجنمواني روشنبيري لي كوليناري وقالك تشتي دنجي لي تبخا خوتش هستكي برتر دنافاتشتاندا بري هر تشتي خوك روجنموان دبينم جبركو 25 سال كار روجنموانتي دكم ب دواري قاده جدا جدا ده و ناني خو مج روجنموانتي درخستيه بري هر تشتي خو صاد بينم ل طبعا كردي ما يعمل وكي روجنموان قبول ناكن للدياسبورا لاوروبا للسويد يعني هرتم ایشی کردات شد بی تینجم من يعني كاري خو ستا بيجم 10-15 بويناني خود كم او ديجي يارمتيج بكردات كم يعني بشكل جيانا من روجن مافانتيا من بشكل نخوش بيه تعماوي نمايه لهر واحد حتى بقى من 10 كتاب جينا ساندنا وهر واحد حتى جمته سال هر سال كردستان زيارت كم بشته 25 سال تو بروبلم من نمايه كارم بچم دياربكر جيت كارم برن باطمان جيت كارم برن بليسه يعني وقت بحث كتاب خاكر يعني كتابته بجلمبري بحث شدكن جلمبري بحث هنا كتاب من هي تاني بحث انتجراسيونه و بروبلم پنابرین کو هاتنه اروپای سروان یعنی 25 میلیون کس هست کو پنابر ایرو اروپا پروبلم وانه هر وهاجي سر خورتا بري من قال كتاب نفسان عشق ز خورتا چواد بنو فلان بوا ل حتى بگم من كتابه كي مخابن سكردان نفسان دي انا حاضر خو سروي دكم كتابك دستم ده خوازم خلاص كيم لهري پاشيجي من سر نويسكار كي مشهور نفسان دي انا او كتابه من 22 ولات جدا جدا تفروتان وقال كي زحف تفروتان مش خو متخصص عين الدرباري بكتابه ده كتابه لسر استيغلاشون بله کو حواله تبو بیرانی خوب ویرانی ویساندن دستپیک دا او پرتوک لسوید بو جی ناکوکی بله هنا كان دركتن سر دزگاه ماس ميديا گوتن کردو راست بيجي کردو نراست بيجي تجي برسوا خدا بلکي اوجي آریکاری کر کو هین زیادتر مشهور به کتابهان زیادتر ولاتن بلا به واي براسي او كتاب قال لك مشهور بو يعني هم للسويد وهم يرو لامريكا مثلا يك جواني كو زعفت فروت يرو لامريكا وكتابه منها للسويد رخنه جهات يعني هركس بكستيغلاشون كوريكي دوست كردا بو قال خدمت تاج بو كرد كردستان چه بیا براستی يعني اتخازم يجي او امكانيه ما هيرو ببيجم روجموانه کی کو به پاره ما روشوی گله خراب کووار اکسپو دان چکر بو کل دیجه نجات پرستی بو کووار هاد جمن سال 1970 علیکاری اکونومیک خواست مجی او علیکاری داوی پشت مخابم وقتی کو 5 سالی بو سال 2004 دا وفات کرد پشت کو وفات کرد سه کتابی وی درکتن لسدجات بجن تریلوژیا میلینیوم و اف کتاب ایرو حتی وگا 5 میلیون پرتوک هات نفروتان يعني 5 مليون كتاب راسيج قالك يعني قال او وهروهاجي او كتاباوي هري زعفت فروتان ده كاركتري كي وي هي دنا برتوكيا ده يك شخص كاين ناوي كردو باكسيه يعني اوجي اجبركو
gelek ji me hez dikir û daîm dendarê me xwest bi awekî spasiya me bike û di kitêba Sîyemîn de bahsa Kurdistanê gelekê dike nêzîkî 20 rûpelê di vî kitêba meşhûrê cîhanê de bahsa Kurdistanê dike ku heqê wan gelek Kurdistan devleta wan çi bû heqîl wan bûye û yekê navê İdrîsê ji Kerkûk hatiye û zilim lê bûye û filan bêvan yani bawer nakim tu kesî di cîhanê de îro ez dikarim bi rehetî bêjim û kesekî weka îstiqlal şûn propaganda Kurd û Kurdistanê nekiriye ev ya ji terbilîndekî gelek mezin ji bo me وقت kerem kir tu 15 salî bûyî hatî vir û va 6 sal jî televî welatî yani beşek ji kultûra Kurdistanê û beşê mezin jiyana xwe televî derê derbas kirî tu bi xwe xwedimînî nimûne ji întegrasyonê re em bêjin Belê ez xwe gelekî wekî nimuneyekî ji bo wan xortên Kurd ku hatine Swêdê teban wekî mînakekî baş dibînin ber ku Kurdiya me hê jî weka tu godarî dikî pir paqij e û saf e yani Kurdiya xwe ez baş zanim gelek însan hatin emrê min de Swêd ji an jî salek du sal ji biçûktir bûm Kurdiya wan nexweş e duyemîn ez berpirsiyartiyekî li ser mesela Kurdî li ser xwe dibînim daîm yani baş û xirab yani ez her rojê ji xew rabim ez dibêjim ji bo miletê xwe min عجبازی رو دکارم چی بکم مثلا ev pir mühim e ji min re duyemîn jî nasnama xwe ez zehf wekî Kurdekî xwe dibînim ez dixwazim jiyana xwe de jî hinek tişta hem bi klasîk mantiqê Kurdayê kevin û hem jî ê modern bijîm mesela ez naxwazim roja çarşemê li balafirê swar bibim ez ditirsim ku çarşemê li balafirê swar bim balafir bikevît ev jî ji wextê zerdeş de maye çîkî qedîm berî tradisyonê me çarşema reş e çarşema reş e navê çarşemê xirab e bes bi rastî an jî cana bîtaqî gava bikirim an jî min dawet dikî ji bo New Yorkê an jî Londonê ez dibêjim ez çarşem naxwazim bêm cana wisa ez biçûma bê ji Peking wê roja çûme Çînê ji bo ku kitabekî lanse bikim berî heyvekî falan min nexwest roja çarşemê herim got ez roja pênşemê dixwazim herim an jî sêşemê rojekî zûtir bêm bes ez çarşem nikarim herim ev heye duyemîn mesela mêvanê kêmetê belkî ji warê ewenîne em bi mêvanê xwe re diçin heta ber maşînê heta ku bikeve ew ê eme dimînin mesela Swêdî Ewropî wisa nakin Sîyemê heye jî xwanan îro kî mêvanê me hebe ez heqî xwana wî didim ew ji ekonomiya min re jî ne baş e lê bes ev tiştekî ku ji malbatê maye ji kurdiyatiyê maye kî mêvanên bê baş be xirab be dijmin be hatime heta berdêriyê me hatibe ez heqî xwana wî li restoranê didim yani wan tişta de teban ez gelekî Kurd im berê di heman çarşefê de di çarşovê nasnameyê de navê te Kurdo ye yani di hema ku de herî jî wê xelk zanibin tu Kurdî û tu ji malbata Baksî ew jî malbatekê nas kirî gelo ev nav û piştnav ji te re kêşe derxistin lê alîkare te kir lê yani ça bû di ciyanê de berî her tişt dixwazim bêjim wextê salê heştiyam hatine Swêd qedrê Kurda gelekî hebû li Swêd yani herkes Swêdî hemî jî Kurda hez dikirin alîkariya wan dikirin û wextê ku te digot navê min Kurdo ye xel gelek qîmetekî didate bes mamê Mehmûd xizmetekî gelek mezin kirbû wek malbat û piştnavê min baxsî jî gelek de hat nas kirin û rastî piştnavê min mesela naveyekî ji bo Ewropîya gelek xweş e baxsî rehet e bêjin got navê yani ji xwe Ewropî wextê navekî ji 5 herfî zêdetir bî hez nakin yani zehmet bî ji bo wan ev jî yani tiştekî teknîkî bû lê bes ji aliyê dîvêjê Kurd miletekî mazlûm bûn wî demê salê heştya de di çavê medyayê de çavê Swêdiya de û destgehên medya jî hemî di destê însanê çep bûn û Kurd jî seta notên wan çep bûn bûye awê jî dostê Kurda gelekî hebû yani ez naxwazim peznê xwe bidim bêjim wala min gelek tişta kiriye lê bes ew îmkanên ku derketin derve gelek bûn min wextê ku ez jî di navwan de mezin bûm mesela gelekî têkiliyê min networkekê min çawa dibêjin kontaktê min bi xelkê re çî bû li Swêd navê Kurdo ji min re zehftir pozîtîv bûye jiyana min rehettir kiriye zortir nekiriye yani bi tu aweyî min rojekî bê îş nemame yani di heman wateyê de te kerem kir ku di wan çaxan da Kurdan qedrê wan hebû va salanê dawî ji ber gelek keçikên Kurd serdestê xwedî xwe hatine kuştin ne gelek jî belkî yani belkî ê miletê din ji yê Kurdan pirtir hatin kuştin mixabin lê ew ê dezgehê ragihandinê Swêdî berê xwe dane Kurdan bi taybet
يعني تجد خواست برنجكي تجانبي لبيش في بيلين هان بسكني مثلا مبيست روجا حشتي آداره تقدر كفي وقلان بلاد كي سخوا يعني تزحمتي في مسألة نادي ما صار داوي بله مثلا ما في جناده روشا ما كردا قال لك خراب يعني سي مشكله هي ما صار داوي بري هر تشتي يعني حتى 2002 بأوكي ديسا قدر كردا gelekî zabû li Swêd li beriya wî de jî wextê ku PKK du kesê xwe kuşt li Swêd hêdî navê Kurda wekî terorîst belav bû ew nexweş bû tevî lêşxenî wî du sedemê dî heye ku mala Kurda xira kiriye yek şerê ku yani li diasporayê bes bu Kurda belkî baş bû mesela wextê şerê ku Amerîka rabû li Iraqê xist mesela ew şeveq ez nikarbûm li Swêd bimama جبركو روجنامه حمید دگو گلک تو بیجی امریکا شکی خراب کریه کردایش دگو گلک تو بیجی امریکا شکی باش کریه میشه با تاریک بلیت بی تحقیق کری و من باز داشت سویت شوم سی روز دارم مخواهم دکری جبركو يعني جيانا من خلاص دبل السويد يعني كاريري من هالكارير من هالشيء من شو از نابلا دو اجرا تمام يعني از السويد ببيجم ولا از بمم دوستي امريكا كاري من نامينه ناني من نامينه از دام دلی کرده بینم ویژه نخوش حقا من خبات کریه پاشی خبات آخو از نبینم اوجه جمره یعنی نخوش دبو دوالیزمی کی پروبلمی کی او بو مرابو بلیت خبی تاخیر کریه چوش خورا علی عمری خوادره از پیش راحت مماله و مگوتی ولا دنا اگر دنیا بیجه از علی کاریا صدام بکم آج عمری خواه بکم از مجبور بم البجارتنه کی بکم از پیش کری عمری خناکم وی آوی مخوا خلاص کری بس هیجی دربه کلی سر من هیا چما هیجی نگوتیه کو امریکا حقیقی کریه گلک نچوال عراقی نخسته هیچی تلویزیون رادیو سوید ویتشتی دخوازن کو از بیجم و او مثلا کاری من سمینار شوا سطح پنجی کیم بود چند سال اولی یک دویمین کرده که مخابن کرده که دهو کی لوی داره کچکه کی خوره بربو کردستانه و لور کشته بو سه چهار کشته ناموسه ام بیجن باورم جمعه جوسات بیجن چی بون ناوی کرداجی و او کسی که در کوکچی خو کشته بون یا براز یا خو یا جقیزا خو در کتن محکمه ده گوتن بله ما کچا خو کشتیه جبرکو مثلا ناموسه و مصاب آورد کنو فلانو بیوان لباس مناقشه کی گلگ مازن درکت و هنه کچی کردای خراب جی رابمون ویک مثلا وان کشتنا خواستن مثلا که مهم شخوره اکونومی پاره قزانش کن رابون زفتر دیجیتال کرده کن لورجی من گله که شش ماه گله زحمت در باز کی هر روز خوده ساعت 9 ده روز موان دهاتن و گله که تشتی نخوش دگوت جمره یعنی و کس خونه دا بر ویشری متنی رابو اوکر جبرکو وکی ظلام من خبر ده نرحت بو يعني جني كردا زيرك وكوبشجريا كردا بكن او جاخ تنبو اوجی که ماسیکی گله که مازنه جمع خواست بیجم که جن همه جهانی تنه کشتن نه بستن کرد ایجاد کردن کشتن انسان جنا لیلورجی زد دربه که گله مازن چی بو و پشتی ویجی خریستیانی که هنه مسیحی که هاتنه منطقه کردستانه لسوید گله دیجیتال کردات کن وقت بیجن کرد مظلوم دکن يعني عولی ام مظلوم بون ام وقتی امونه ظالم يعني جبويجي مشكلة مسألة جالك زحمت بي أنا ها وقت از دشم للروجنا ما أنا خبر دم وكي كردكي بندسل من ميزان ناكن وكي يكي كو دسلات أو زعفة ظلمين خلقي دكيا بشكي بوي شعبي من ميزان دكين يعني بوزيشنات يجور عندن كاري من رحته جغيني كاري روجنامواني ونيفيسا برتوكان و زانمت داري هفته روجك يان دو روجان جي ل هفگرتنا فيركرنا جاليري ABF ته سيمينار عندي قالوا خندنا ته اكاديمي هي يا نا بله من اداريه اليونيفرسيتي خلاص كريا وش خلينا يجي من اسباني وفرنسي اليونيفرسيتي خلاص كريا وروجما فانتيجي خنديا قدم يوم هي زعفتر من سر برو مشكله يكون اجنبي هذا غريب هذا فنابرا هنا ولا سر اسلام يجي اسقال زعف سيمينار ددم وهر وصاجي سر دعوة مسألة كردي ويجا بقابل سمينانينا لجانا كي هناك كنيسة غازيت كان هناك درجة أو هنا فلان ولكن بلغت مسألة كردي كتير سيستم كدي أم نوك ماز بندستانه أم أو كدينا أم بالي دولة إيفازشن بله ده سير روجنامة درت خستن السويد بله كردستان سوارشكالة وروجنامه سيانجي سفارتوفيت بله سفارشكله يعني سرش سفارتوفيت يعني رشو سبي بله جوا حرسه
روجنمان یان کووار بوون ji kîjan ji wan pirtir razî kîjan zêdetir nêzîkî dilê te bû والله طبعا انا وكا سيزار يمرو هبه ومرو فرقاوان بكي ونكي يعني طبعا كوارا كردستان شمرا قلق مهم بو يعني من قلقي باريج زرار ذكر لقلقي فهم دهات او كوارا بلا ببي مقابل صالح زحمته دركات وقت يكون الشر نابره كتي بارتي ده هبو يبرو يجي قلق عاجز بو تشاوب نسان ده نبدل يعني كابو ليه از بكوارا كردستان من 13 سال باورم درخست نه جنوتو دو حتی 2002 بلکی 10 سال در همه بیش پیش شهر عراق دست پیب که مقافات کرد او جمله گلگ مهمه کل سوید کوواره کی کد بس پاسا کرداب که دایم هبه بیشتر کمن کوواره خو گرت قپات کرد کسی که دی کوواره کی بناوی تجربه کرداب سویدی چاپ نکرد گلگ که ماسی کی مزنه تدي نشرت وقت مرور روجنامه‌وانێکی باش بێ لەگۆر خەڵاتێک و مرۆڤ وەردەگرێ لێ هەر حاڵ خەڵات تشتێکی باشە تە دە خەڵات وەرگرتن di 95 دا te xelata rojnamevanî wergirt a bi navê Jürgen Eriksson û di 2000 da jî te xelata navnetewî ya aştî bi navê Olof Palme wergirt ev xelatana ji bo çi dane te بله هر تشتی براستی خلاتا یورگن اریکسون پریسش بکوز بکروجمانه کی زیرک کو بدنگی کی تازه وقتی 30 سالی بوم خلات تانا من لبانی بکروجمانه کی هری زیرک سوئد گله کی فهمتی اول تا روزی کی دیروکی بود جیانامده لدوی منجی جبرکم من السويد خستي كو خلق اوروبا وخلق كوش تينا دياسبورا وكي كورد وعرب وترك بكار من السويد انتجرا بمكار كريه على كاريوان كريه من تجار ديجيتي انسان انا كريه خلاطه اشتي ايولو بالم دانا جيانا مده طبعا هري خلاطه مهم جمره اوه بكولو بالم من جلك جي حستكر او تخصكو هر شا پارچه کردستانی ده حق کردا بین داین ولو بالم جلکی هپی بنا خو داوود گوت است خواهد 4 اتونومی هبن و انج فدرال دولت کردا هبن يعني چکی جلک مزن بوله لما 8 سال 2000 سال 1980 ده گوتی و من ویدیت بو شخصا و شخنی ویجی وقتی اف خلاتی دانه وقتی کو ولو بالم هات کشتن دیسا روزنامه جلک نفسان گوتن بلکی کردا او کشت بی اج بروی کیجی خوش بو خلاتا بالم دانه کرده کی داویا داوی لی حتی وگم من کاری روزنامه‌وانتی ده و پیشگیری انسان ده گلک جوره حتی وگا 13 خلاتی من گرتیه نه بس افتر تو تنه 13 خلاتی معايا گلک پیروز به هم للسويد هم للدربه که کردو یعنی دوان سالان دا لگور ازمونه گلکی تکلیت فرنه هم بدزگهن سربخه هم جيب دزگه دولت سويد يعني افتكلناش كرتين وبشترى عد عيني برسيداجي تقاربو واتكلنا سوديجي ورقري برجواندينا تويدا بله برای خوازم بیشم طبعا معلومات همه 40 ساله للسويد اکتیفه مثلا کرداده سیاست کریه مامي محمود صالح هفتیه ده هاتیه بر پشتی خوشکامنه بچوک نالین ده پارلمان سويد 8 سال کار کریه وگایش سروکی یکیتی آفرتان سوسیال دموکرات سويد باوی من سیاست مداره کی قدیمه طبعا از باورم جبركو ام گله کسبک معلوماتی هاتبون و محموجی پرسپکتیوا من نزیکی هبو 40 نفر بون ام همه سیاست ذکر طبعا امکانی من جل یکی کوبتنی هاتوی جس کردستان پاری وی نبی کسی کی وی نبی و سیاست بکه او فرق کی چه بی از او باورم او یک دویمین جبركو من زمان سوئدی زو فرمم و انگلیزیام باشه اسپانیام باشه فرانسیام باشه گله زمان ازانم گله yarmeti دامن لتو دست بکده من قومیتا کردی ده ایش کرد کووارا کردستانی درخواست کووارا رشو سپی درخواستن گلک آوا کرد و من مسئله سوید را مشغول بوم يعني وقت هات مس سوید من تاني نب مسئله کردی را مشغول بوم هر وها دایم ستا هفته هشته مسئله سوید را مشغول بوم بویا ویجی گلک پاپولار بوم گلک دعات حس کردن او تأثیر که لأن از باورم تأثیر معلوماتش گلکی هی او دانستان نیکو ما ممکریه برای مثلا جوان هاتن به کته دستیم بو سرمیان اشترا بو سرمیانه کی جمله پروبلم منی اکونومیک نبون اوه گلک مهمه وقتی کمرو وان کارم که سیامین جی کرد سوید هری کردین روشن بیرن دنیای لسوید دجین اصلی خود گلک زورتر بوا کاری من بريت تبحثا باندور دوروبرت كي وقت مروب خجي نزيرك بي چو خاص دوروبر مران باش بيجي ديسا مروب سر ناكه او بلا او هوال بريار بدن انا كان تشتكي سر خو بيجم دي مساله ده بس امكاني من باش چه بود
يعني لا او امكانه لان انها شكر من او امكانه كجبوي سويديا من دس خستبو اجبوي بانابران الدياسبورا من او امكانه اجبوي مثلا كرد وكردستان بخيراني كاكي كردو و جمارا جوتاري كنت نفيسان دي از نظام شخصانا بس محقق تقل لك جوتار نفيسان هزار هي ليه مثلا تكاليج مرة بحث بكي بحث جوتارة كي بيجي قال لك بالكيش بو يعني قال لك بين خلقي تنكر يعني قال لك خوشبو يعني جوتارة دفيها ببيرنجي هان يعني من 25 سال روج ما بان تكريه هر سال حادثه كي هي كو مثلا جوان دي او دكيا بس دجيان عمد هري تشتي خوش وقت كو يكي مسيحي هاتبو السويد جابو بانابر بو بس بشتري تشوبو بغداد بحزبك داني بو وقوتي كو رابو قوتي از هاتمه گرتن و نزدیک 3 میلیون اورو پاره خوش حکومت السويد ناوی میناس بو جاء ودما من ليكولين كير هناك تلفون بغداد كير هناك تلفون حواله بارتي وكيتي كير وفلان بيوان ما زود تيجيشت كو اف كابرا نجدل هاتيه گرتن قوتي القاعده من گرتيه ومباشرتيه بس خص پاره قازانش بك جا من رابو في السويد دادر خستن دادر وهدي طبعا وقت او مقاله كي من نسان ولا عفتم الله او مساله براستي مقاله كي قال لك از حياته خودش بيناكم يعني هم تكنيكياوي خوش تكنيكياوي خوش بو وهم جسماني خوش بو وهم جي مروف يعني من بخرابي ندن وسان افتم بلاد تباسا او روجنما ايفاري كل سودر هذه مزنا روبلك ساخسر او كابراين حاكم بو بلي المصلي وصدامي بو جي باور مخت خوده ناوا هفده بو تكلي هبو بس يعني مرو چاوا دكاره دروشه كي وصاد دمينه يكي پنابر دچه لدرو دخوازه پنابرتي اخو بكير بينا اجبكو باره قازانش كي لولاتكي كوي خوي كريه 20 ساله يعني او دجيانا مده او جا بيشتكو میگوت مثلا روزا جمعه اوی بردن روزا اینی اوی وری سوید کس باور نداره که بس وسط چی بو اوان گوتن ولا او کردی ما گوتن سویدی گوتن اوه لبغداد قال لك كرت فلان بيبان يعني بشتي او نويسي قال لك زعفتر قيمه عمل سويد شي بو انا هالعراقي تشي بي حتى مرة خبرنا ان ما قال نعم سين قال جاره روزنامه وان سويدي افجي او كوري مسيحي مرة معايا ككردو يعني وك انسانك دناف سياسته دا ودناف روزنامه‌وانی و دزگاهین رگهاندن دا ت چاودرکی باشی و سالن دورو دريج ایتر سوید ت 100% چاو خرکر روشا کردان و پرسا کردان گوهرتن ت د چیبون لوبیا کردان جبر ده حتانا يعني تدبيجي ام ببر باشي ودچن روشا لوبيا ما چيه بيويسته چبه بله وقت زانين يعني بتايبتي اوروبا همي اگر ام بفكرن يعني سال هفتيا فرده بيجن بري كامران مالا كامران بدرخان لوبيا كي كردان دكر دوای اسم شريفانلي هبو سناوي بارتي لاوروبا گلچ دادكر پشتوجي گلك پنابر هاتن اوروبا لاستكارن بيجن كو ايرو لوبيا كردا وكي بري 8 سال بري نبخورته بري 8 سال وقت امام كرد هي فيرونه وقت اگر مالا مدگره هركز رادبه و خوازه کار بكه او دبيجي آب بينور و آگر گرت مالا me ام خاني خو باريزن بس وقت كو آگرت نبي كس هركز مالا خورنشتي سرپشتا خو و قط او كناكه جبروي كيجي از ويغا دبينم بل للسويد كوارجي هبو يعني كردستان ريجنال جوفرمنت اوفيس كيوي هبو او اوفيس هاتي قابات كيرن يرو حكومتها هريمه كردستاني بله افيك دويامين سفير كما كرد بالفيدري او نافي احمد بامانيه او سفير جي سويد شو سيامين دبيني كو او دازگاه بره كو كردار زاف کار دکرن او اجو بي قوت بونه حكومت اسويجي كم پاره ده وان رخصنا سيامين هر تشتكي كردستاني دبه ايرو مثلا وقت جنكي بيكشتن بشت 2 دقيقه ديجا سويد بانترنت بموبيل بكاميرا دي او اواجي هناك كماسك الكردستاني هنا دايم او زحفتر خبات تشتي نيجاتيف الكردستاني تشدبن او جتشتي بوزيتيف زحفتر دك روزنامه اوروبيه افياج گلك ميمدو بري هر تشتيجي وقت بريجم قلت حتى كو ام وقت ام لوبيا كردا دا ايش دكن
gelek jara em nizanin acaba em dostê Amerîka bin baş an jî xirab li derve. Yani Kurdistanê gelek rehet tu bêjî keçikê Kurda diçin gul belav dikin leşkerê Amerîkanî an jî nan didin wan û ji wan re baş in. Lê bes ev li Ewropa ne manaya ew e ku tiştekî baş e. Ev carekî dîtir ji bo ku lobiya Kurda durist bibe divê em awekî dikar bikin. Yani em ji Yahudiya ji raf gelekî fêr bibin. Îro ez hejmara Kurda di şanoyê de, di şanoyê de, di rojnamavantiyê de, di kultur de kêm dibînim boriya nüfusê xwe. Belê hene, numune gelekî hene. Di ez tenê Kurdê Swêd aniha di dengdana dawî de me gelek destkeftînê mezin dixistin destê xwe. 5 nûnerê endamê parlemana Swêd Kurd in. Li xeynî parleman de li derve ez qweta Kurda kêmtir dibînim. Yani gokî berê ne bixwete. Ev jî ji ber ku hinek Kurdê ku hatine Swêd zarî wan mezin bûne êdî weka berê xwe Kurd nabînin ketine civata Swêd yek Swêdî re dizewicin û jiyana xwe ew ê xwe dikin û duyemîn jî ev e ku lobiya Kurda ne organîze kiriye. Mesela li Avrupayê bêjim çend dezgehê xurt hebin imkan hebin mirov bikaribe mesela her sal 20 zarîyê Kurda bişêne kursê ji bo lobiyê zimanê İngilîzî fêr bibin. Mesela ez 4-5 salî Kurdistana me eger aza jî bibî tenê bes li sefaret li balyozxana ji me re 1000 kesê ku İngilîziya wî baş be lazim e. û ez aniha bawer nakim Kurdistanê hemî 1000 kesê ku dîplomasiya wî baş be İngilîziya wî baş be tune ye. Divê em çawa bikin haziriya wî tiştî bikin. Duyemîn em divê 1000 kesî kemasî li jiyanê hemî bigîjînin ji bo ku danostanî gel rojnama wan û televizyonê wan tişta bikin û gel parlemana bikin. Aniha vêga li Ewropa tu dikarî ew navê ku van înşa dikin em bi xwe naz dikin du sê kes in. Yani ev êdî kes wî karî nake. Yani nexweş in mirov ew bêje. Yani ez dixwazim ew xebata ku Kurdistanê dibî bi awekî li cîhanê tev belav bibî. Ew yek. Duyemîn jî em çawa dikarin yekîtiya mileta de kar bikin ji bo ku referandumekî çêbe sibê du siba belkî ew rejîma Iraqê ji bo Kurdan ne baş be. Acaba em çawa dikarin bikin ku yekîtiya mileta bikar be referandumekî azadî xwestin an jî na welatekî serbixwe li Kurdistana Iraqê durist bibe. Mesela ji bo wî karî tu kar natê kirin. Îro çima nûnerekê me Kurda li yekîtiya miletan de nîne United Nations de. Ev gelek eybekî mezin e. Gelek çavdêrekê me hebe. Öz Timor 500,000 nîne East Timor. Li wê derê endamê wan heye her tiştê wan heye karê wan heye. Welat hene ku 12,000 nüfusê wî tune ye li yekîtiya miletên de kesên wan hene kar dikin pare dikin ew dikin. Ji divê em bi avêya wê lobiya me li karê Kurda li dervê Kurdistanê ji li hundirê Kurdistanê zehftir heye. Ji heta em li dervê Kurdistanê li diasporayê karekî baş nekin tucar hiç parçekî Kurdistan azad nabe. û ev bûn gotilê dawî yê birêz Kurdo Baksî gelekî spas ku beşdarî programê me bû û gelek spas ji we re ku hûn heta niha li pêş ekranê me rûniştin heta programeke din her şad û bextewar bin. Eger têbîniyê we jî hebin di ser ev meyla hane ku li binê ekranê derçê ji me re bişînin.